U Centru za prevenciju u Staroj Pazovi od 2007. godine organizuje se škola roditeljstva, odnosno psihofizička priprema trudnica. Kroz niz predavanja i praktičnih saveta one se pripremaju za dolazak bebe, ali i za izazove koji ih očekuju nakon porođaja. Sama psihofizička priprema trudnice ili škola za roditeljstvo se sastoji iz nekoliko celina gde obrađujemo anatomiju, fiziologiju ženskog tela, zatim same trudnoće i nakon trudnoće, što je onako najvažnije, taj period post-porođajni u okviru kog je dojenje, koji je jedan veoma bitan element svakoj ženi. Upravo u okviru Svetske nedelje dojenja, koja se obeležava od 1. do 7. avgusta, jedno od predavanja bilo je posvećeno ovoj temi. Iako je dojenje prirodan proces, ono za mnoge žene predstavlja period prilagođavanja i učenja. Da bi žena dojila, potrebno je neko osnovno predznanje koje one mogu da steknu u okviru ove psihofizičke pripreme, obzirom da tokom porođaja dolazi do prevage drugih hormona koji nisu bili tokom trudnoće, dolazi do velike promene kako u telu žene, tako i u samoj psihi i tu je veoma važna ta psihička podrška, ta potpora koju će ona dobiti na početku, znači ovde u samoj školici, a kasnije u porodici, od supruga, od najbližih članova koji će se potruditi i pomoći ženi koja treba da se usredsredi u tom periodu samo na sebe i bebu. Majčino mleko smatra se najboljom hranom za novorođenče, a Svetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje tokom prvih 6 meseci života. Zašto je ono toliko važno za zdravlje i razvoj bebe, objašnjava patronažna sestra. Što se tiče zdravlja bebe, što se tiče emotivne povezanosti majke i bebe, znači za bebu je to nešto neprocenjivo. Samo mleko prolazi kroz različite faze, od kolostruma, prelaznog mleka do punog zrelog mleka koje se luči tamo negde od mesec dana nakon porođaja i sastav mleka se, veoma je važno naglasiti, tokom dojenja menja. U početku je to mleko vodenasto i ono zadovoljava potrebu bebe za vodom. Znači, bebe koje sisaju nema potrebe da piju vodu jer u tom majčinom mleku imaju. Osim što donosi brojne koristi bebi, dojenje ima pozitivan uticaj i na zdravlje majke. Stručnjaci podsjećaju da ono doprinosi oporavku organizma nakon porođaja i smanjuje rizik od pojedinih bolesti, zbog čega je podrška dojiljama važna od samog početka.